ngcono tinhlolo ngoba ngathi sesiasemble niyabona. Amen. Ngoba mase ucabanga ukuthi abantu abadala. Ito lo bese soba netinhlolo kakhulu. Okay bazalwane mina namhlanje lo motivate. Ngincobile ngakahlophe ngiyamthanda Jesu kakhulu uMshito uNkosi nemsindisi wokuphila kwami. Ngiyisihlophe labanye. Amen. Ngisebenza ngalamalkhezi. Amen. Amen. Lo motivate abantwana sisathi nje back to school. Sisabonga ibandla lethu ukuthi liya recognize abantwana benu. Manje ke mina angikhona ukukhuluma ngento bazalwane ngicole. Ngase singakhuluma sonkhana nje uyabona. Sitoyilandelela sonke leli. Bangani bami ngivama nokukhuluma nabo kakhulu angikhona ukukhuluma ngento. Sisathi back to school. Sisambonga uNkulunkulu ukuthi usiholile eminyakeni ophelile. Ukhona labafeyilile, ukhona labaya kulelinye class, ukhona abatawuphinda lelinye class. Njalo kukhona nabo kokhulela abaqedile isikole ngithi. Ukhona labaqedile college ngithi. So losikhuluma ngekufunda ngithi. Baba uthi nje ekseni uvuka uye esikolweni. Sengicala nganabathu besikole. Mama ngakukhomba uyakhuluma. Mama nangaphakamisi ngiyakhomba. Mama bathi vuka uye esikolweni usuke uye la. Yes. Manje ngiyakuxolela nganathi emagameni ngenyanga lokuthi koyesi bathi kunamuhla ngicela nixolele nje. Yebo sisi. Umemede kakhulu ke ngesikulethela ugogo. Usukuye la bafundi. Bafunza ini? Ngiyofundeni mawuhlele ekhaya. Ungafunda? Why siya esikolweni? Nalomunye uthini lomunye suke selala. Uthi sisuke siyela ngiyofunda. Siyabonga sisi ngamaye la into asi. Lomunye sisuke siyelana. Abantu bebakhala nasisanda yebo. Memede kakhulu mfana wami. Wow. Niyela likusasa lenu, okay, siyabonga. Uthini lomunye? Kude lo wrong. Sona stress lomunye singamkhulu. Ngiyamati igama la, sona stress. Lomunye uthi siyela likusasa lethu. Lomunye usukuye la esikoleni asiyeke kungani singahlali singayi esikolweni nje. Sasihlale phasi nje singayi esikolweni sichubeke nje njengoba bekuba holiday. Sivuke siyohlakula singayi esikolweni. Yebo. Sifuna kwathi into lesingadazi. Sengifuna naba se high school okuhle. Okuhle ngitshela. Siyogayina knowledge from different sources. Knowledge about what? Okay. That's How to make money. How to make money. Okay. What's in the moon? Pool. Let's serious kakhulu. Suke siyela esikolweni. Sozuqedile isikole. Mawuvuka ekuseni yini lebeyiphusha ukuthi ngiyafuna ke esikolweni. Nakinja simo sasekhaya. Lokufuna kuphucula simo sasekhaya. Ufuna ukushintsha simo sasekhaya. Okay. Ngiyivalele depend nokuthi simnani. Tikahle kuphuma la kimi. Okay, lokwecala lekufuna ukukhuluma ngawo ukuthi ke sisabuyela esikolweni. Asathi ukuthi esikolweni siyokwentana. Sibe nayo le intention nekahle. Khona gogo angenothi uyavusa esikolweni. Utawulala wena, awusafuni ukuvuka wena ngase seba wentela umthwalo lolukhuni. Kufuna ube nayo le intention yesikolweni. Wathi ukuthi esikolweni ngivuka ngiyesikolweni lokwentana. Mangifika esikolweni ngenta ini? Siyevana musi.
khona utawukhona lokuphumelela. Ushite lona uthi sihambisentela lekusasa lethu. Uqinisile uthi ufuna ukushintsha simo sasekhaya, ufuna ukugcina knowledge. Le knowledge ke uthi ungayigeyina bese nekwenta kwakho kuyashintsha. Nendlela lokucabanga ngayo bese yenta njani seyashintsha. Ngithi namuhla umntwana esikolo usabuyela esikolweni sisathi back to school. Yathi ukuthi uyela ini esikolweni. Wathi ukuthi esikolweni uyokwentani. Siyevana manje. Wathi ukuthi esikolweni uyokwentani. Mawusuka lapho futhi wathi ukuthi okay, asengicale kanje. Ngifuna ukufunda nalivesi na. Angithi esikolweni siyela kuyofunda. Esikolweni kunabothishela, kunebangani. Angithi ngiyacoshoza sengijwayele ukuthi mangikhuluma bese bathi yabona. Yes, unobona ukuthi bayiva ngiyacolisa. Esikolweni kunebangani. Esikolweni kunabothishela. Kunetinkinga lotawudibana nazo esikolweni. Usayele kuyokwakha lekusasa lakho. Usayele kuyogcina le knowledge. Usayele ukuthi usafuna kushintsha simo sasekhaya. Onke emandla alasandleni sakho. Siyevana manje. Uteke lo Sdomo, ute nalo Smart. Ute lo tathi mina ekhaya ethi ute nje lo wake waphasa wayenyuvesi. Ngivele ngidawutela abantwana ngihlale phansi ngizivele ngigele. Mina ngidawulusa tinkomo mase ngiceda form 5 nje. Yiba nako ukuthi mangiceda form 5 nami ngiyafuna ukusebenza. Ngiyafuna kushada. Ngisebenze bese ngiyashada. Bese ngingakhalekhalelihle noma ngaphinde makwamkhalelihle niyabona. Bantu abami angifuni basafunction njengami ngiyabhekisa niyabona. Ngithi ke usaya esikolweni sonke sizabe ngalesibili sifanana. Sing0. Sonke lekusasa lethu litabe likuphi lisesandleni sethu. Uphasa nekufeyila kwakho ukuphi kusesandleni sakho. Ishito ngathi kude no Sdomo kude nalo Smart ukuthi hayi vele Smart avele kude ngewubonene utho wena egcineni konke kukuphi kukuwe. Utawenta njani ke wena kuze ube ukhona ukuphasa? Uthi lomunye imile vele ngiyadlulela ndawenta njani? Utawenta njani? Uthi lomunye mina ngifeyilile. Awukafeyili ube delayed siyevana mos. Awedluleki lokufeyila ukuthi ngiyophinda class akusho ukuthi sosedluleki wena sewedlulekile ngeke vele usaphumelele. Uyele emuva mabathi nje benga standard 3 sekufuna ngibuyele khona ka standard 3. Uyela uyokucala kabusha uthi ushito mstop wathi ke likusasa lami sesandleni sami lokuthi ngifeyilile ngiyophinda class usho ukuthi angicale kahle ngicale kabusha kunokuthi bengingathi ukuthi likusasa lami lila sandleni sami. Lithi ke live la uNkulunkulu ngaliphathisa lona nje namuhla. Umshumayeli 9 verse 10. Imalo ngangifundela. Umshumayeli 9 verse 10 ufuna sifunde. Ufunde part A kuphela. Nalo lesihamba nalo. Ngiloke letapu. Etapu etawuphumelele. Wonke umsebenzi lonawo noma losesandleni sakho wente ngemandla akho onke. Mawuqala nje uvuka ngalesibili esikolweni. Wonke umsebenzi otawubekwe embi kwakho makafika thishela afika embi kwakho. Wonke umsebenzi lobekwa kuwe wente njani? Wente ngemandla akho onke. Kusho live la uNkulunkulu uyadimisela ke. Mangabe khona lapho ungeva khona uyabuta kuthishela. Mangabe awukhona ukubuta kuthishela uyabuta
ukudlula lokwemethi vele mina ngidalelwanga imethi kude ngithole kanjani vele mina lethemethi lena angiyikhona ngithe mina likusasa lakho lisesandleni sakho nguwe lotawudetermine ukuthi ngibhekaphi siyabana Mosi awentiwe ukuthi yimi ngingadala kuphi ngadalwa ngibani mina ngafunda eBhetani noma ngafunda eSwazi noma ngafunda kuphi likusasa lakho lisentandleni yakho lithi lelive laNkulunkulu engiliphathisa lona wonke lo msebenzi lobekwa esandleni sakho wende ngemandla akho onke noma ngabe ukuphi noma ngawusebhetani noma ngabe usemahlanye noma ngabe useswazi noma ngabe usesenenz naye kubona masethiwa sekuphume ama results ubona umfana walesi kulisema ekhaya so yaphuma front page so ma top uyabona akukayi ukuthi umfana ukuphi uyamala ukuthi wonke umsebenzi lo ubekwe esandleni sakhe wente ngani ngemandla akhe onke akathi mina angikhoni lo even vele lemethi angikhoni sisayokuqala nje Tuesday labanye baphazamiswa nabangani dinenge tintabe sitiyaphazamisa uthi wena usawenta lo msebenzi wonke baphazamiswa bangani labanye siyabana Mosi khohlwa ngebangani esikolweni sinabo bangani ba right angithi but mase kufika etincwadini awuniki umngane ukuthuka mase kathi nje asambe sohlala emthoyi wena uthekubona lo emethi musivele lemethi asiyadi ke musivele yasehlula ke bese wena njalo wena uyaphuma uyohlala emthoyi lana bancane ke bona niyabantu bentana abenti ke lohlala emthoyi bentana lokucela ka20 bagcina bangasabhali lutho ke bona bentana lokucela ka20 go to the toilet, can I go to the toilet? Khona anganolalela nokuthi kwentiwani. But then ngiyacela nani. Make sure ukuthi at least kanye ngendlini uyawubuka lo msebenzi walomphana. Noma ngabe ngogo noma ngabe aunti noma ngabe khona umfana esikolo lohlala naye. Iviki lekuqala ngicela ukubona umsebenzi lo wentanga esikolweni. Asengishayele teacher yini ngathona awubhali lesikolweni mangabe ududani uyakhona asengiyele teacher yini ngathona awubhali ngaleyo ndlela wenta njalo ubambisene nalo mntwana kwakhela ikusasa lakhe ubambisene nathishela niyabona ukuthi lo mfana ente njani afake amandla akhe onke kule kusasa lakhe siyevana mosibazalwane sisetawudibana nabo bonke nje esikolweni ngithi kube bede lothi yena yimi ngihulwa imethi mina okay iyakwehlula wente ini ngalokwehlula wena umtshelile teacher singiyacela wathi teacher ngihamba nalaba hamba yes wathi ngihamba nalaba hamba wacela nekhaya yathi ngicela ningiside ngente ama extra classes siyabana usolo wenta njani ufake amandla akho onke mawuhlula ngiloko uthatha lokho siyabana Mosi mawuhlula ngileni indlela uthatha leni indlela sisaya esikolweni nje sibhekekile ukuthi sibe ngilabaphatha kahle esikolweni sibehave kahle nako lokho kuyasita lokuthi sifake amandla ethu onke sibe ne right attitude toward letincwadi towards the education siyabana Mosi nebehavior yakho ikhombise ukuthi wena ubuya enkonzweni wena ubuya endlini kaNkulunkulu base bathi ngoba umfana lona ukhontaphi lo ngikuphi wena esontweni lakho hlala nabani hlala nankoko yima igogo wakho uyafundisa vele niyabona Mosi yima esifisakele esontweni lakho ngani babona lendlela lodiphatha ngayo wena le behavior yakho awusimntwana lothuka nabanye nyalo sobhaliwe wena sowukhuluma isiswati ubamsinde eklasini uphazamisa laba labafuna ukufaka amandla abo onke labazama kwakhala ikusasa
kuwe ke lo sathane lo siphazamiso niyabona wani behavior yakho ayibe right siyabana mos towards your education etincwadini nakubothishela nakulabanye baphana siyabana sengishilo ukuthi ufake emandla akho onke sisaya nasesikolweni sifunde nekusherisha nalabanye especially nabalabane sebakhulakhulile labanye bathi bangathola le information bese basafuna ukusherela labanye sebeyafihla tincwadi sifunde kusherishelana nalabanye siyabana kuko konke kufuna sim-acknowledge uNkulunkulu sibeke yena embili sibe nglabathandazayo ngiyaye ngithi eklasini lami singakamqali nje 10 siyathandaza emlayinini bese mina nje masesiqala phakathi kodwa bese sentana siyathandaza wonke umuntu athandazela akathandazelwa ngini angithi nguye lo tofunda nguye lo watiko ukuthi ufuna ini angithi ekhayini ucelelwa ngubani ubaba wakho ukuthi baba ngicela namasokisi Nike nanamatiki lanestika lesingaka ucelelwa ngubani uyaticelela ngithi uyatikhulumela ngithi makwakho usubahleli ngalesinye sikhathalalele bese uyakukhulumela phela umvile umfana niyabona umvile umfana phela uyaticelile thine inkosi mangabe wakadlamini yabona so yakunanatelela nami ke ngiyithi ke njenganamuhla nje wonke lofunda kufuneka kuthatha ithandazelo thina ke sisiyamsekela ngithi sisiyamnanatelela uNkulunkulu ngithi sesiphasa yena lo lokufunwa nguye la kushilo naye ngoba ngalesikhathi uthulile themba umthandazela gogo mina omni gogo utamentela kanti kufunda bani asisizi gogo soyahamba ngemhlabeni noma mama soyahamba emhlabeni utobe sewenta njani wena niyabona funa sifundise nalokukhona ukuthi iphilela wedwa ube independent siyabona mosi so ngithi siyam-acknowledge uNkulunkulu simbeke embili those wafaka lamandla ethu onke lendlela iseyinde kuseyi-first term siwafaka lamandla ethu bathe nayi first term yaphela maye ngwafakile lamandla ami onke nakungifeyila ayi mina vele sekuphela lamandla ngiyayekela awuphele manje uyabuyela kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu uyathi mina lana bengwafakile lamandla ami onke angiboni nje labo 20 ukuthi ngibathola njani angiboni Nkosi yami ukuthi ngibathola njani ngicela ungiside uNkulunkulu awugcinike ngalokuthandaza bese uyahamba uyofuna indlela ukuthi le 20 improve kanjani siyabana mozi bese siyahamba uyofuna le ndlela yokuthi lo 20 improve kanjani ngishite uqala ngishiteke leli kusasa lakho lokuthi kusasa ube ngudokotela akwentiwa ukuthi wena hayi ngathi uhlala eFairview ngathi uhlala le park wena ngathi uhlala eDarridge kwentiwa nguwe noma ngakuna Bethani noma ngafunda la mawufuna bangudokotela ngithelele kusasa lakho lokuphi sisandleni sakho ngathini wonke umsebenzi osesandleni sakho uwenta ngemandla akho onke irregardless ukuthi ukuphi uthi usawenta ubeke uNkulunkulu embili siyabana mosi ubeke uNkulunkulu embili sengigcina ngithi you are responsible for your future siyabana mosi kwelabasha you are angeke bese ublame gogo mina ngilokuthi ngimfundise eBethani njena mina bengifuna ukufundisa eMichaels mina vele lapho lesikolo siphasi there's nothing like that siyabana yini likusasa lakho li responsibility yakho and lilasandleni sakho siyabana mosi alikho kunabothishela ivele mina nothishela lomfundisako akathi lutho mani naye sesingathi njani ke naye angathi lutho vele nalakha kude lo wake wafika ecollege akuyi ngaloko
ngithi responsibility ikubani ikuwe awublame lokho ngihamba ngingakadli mina ekhaya siyabana mos lokho akuphele nje lokuthe lusi mina ngihamba ngakadli okay uhamba ungakadli ke wente ini umtshelile uNkulunkulu ufikile ngathi iyethi uyathi ngichallenge mali lana ngathi ngilamba lambile mali ekhaya ngathi ngihamba ngingakadli yini nje phela ukuthi ngihamba ngingakadli nasekhaya vele ekhaya kude nalowo university mina ke sengaya njani ke vele nalabo teacher abanamthi semakhaya ngiyabona nanesikhuluma siswati nje asifana nje abasemaphezulu labakhuluma singisi buko ngabahlula ngoba lekusasa lakho likuphi lisesandleni sakho ungabahlula kanjani wonke umsebenzi obekwe esandleni sakho wente njani ngemandla akho onke wena nje kufuneka utshintshe i-mindset yakho wathi esikoleni uyela ini siyabana mos ungathi ngifeyila bese uyagive up angishilo ngathi khona labafeyilile labathi bayocala lamanye ama-class babuyele emuva hey bazalwane mina ngeke ngafunda kanenge ema-college but kulo mnyaka lophelile ngiyabuyela esikoleni nami ngithi sengihambe ngibuyele esikoleni isisho sengigugile angizama sengifeyile but ngafeyila ngibabuhlungu athi koje Nkosi why umuntu efeyile ngazama sekufeyile ngiyifeyile le module ngabathi ngithi ke bathi abantwana bangamangala le classini mase babona ukuthi teacher ufeyilile uNkulunkulu ngivelelwa yini angabe sengihlela la kufeyileni ngithi ngoba ngifeyilile sale ngiyekele ngibethe uNkulunkulu ufuna ukufundisana lokufeyila I've ukuthi ubuhlungwane uNkulunkulu abefuna lokuvisa nje lokuthi ubuhlungwane lokufeyila so mangabe lo mntwana ngimbona lokuthi uyafeyila nginothi angihamba nalabahambayo labasala kuba yasala ngiyabona because nayo babuhlungu sengiyaimagine angisaku-imagine sengiyabhadi sengikuvile kunjalo ubuhlungu balokufeyila niyabona mosi angabe sengihlala lapho ngihambile ngacalela phasi le module ngathi hayi mani ngeke ngiyathandaza Nkosi naye le module ingehlulile ngifeyilile sengiyibeka kuwe ngithi ngingathandaza kubuyele ngiyodadisha ngathi angathandazi siyabana mosi ngithini ke ngaloko ngithi ke nawe wena lo feyilile ungadlashi thawuni seyindlela asiketini vele lamhlabeni yohlala nje nalama education iyaliwa siyabana mosi iyaliwa kusemhlabeni lana siyalwa ungabelieve nje lamanga labantu abesebakutshela wona ungafeyila bathi hayi ulokuthi vele usidomu hayi vele ulokuthi intethonena vele ilikhulu wena ibetha sitotito takho hayi lawo lamanga labantu abesakwenta njani akwenta uhlala phasi awusakhona ukuqhubeka vuka uqhubeka ukhumbule ukuthi sisempini endleleni yonke uJesu losinqobelayo uvuka ukuthi uNkulunkulu sengiwile la hayi lana lemethi ngathi yangicida ngiyafeyila siyabana mosi yes bazalwane namba kwegcina ngike nyalo find a master tips sinele sesifadayo bo high school sibe nawo master tips hayi nje ukuthi ayi mina ngidodisha mase kuyitest ube naso study timetable wathi nakuloku challenge kakhulu ukuthi mina ngathi ngichallenge singisi kakhulu so I have to read a lot ngiyabona usibeke sibe nesikhathi esiningi singisi kunalo lokunye basifwadi bathi singoywana sona singichallenge kakhulu ube nawo la study tips ube naye teacher lotawuthi esikoleni ngathi ungcono nangiteacher bani asengiye kuye ngiyobuda mangabe ekhaya awukhona ukubuda ukuthi
ngicela umside teacher, I want to have a study, my study tips now lesenginawo ngabe akahle ngikula ngibonisa khona siyabala ube nabo nalabo mentor ukuthi njengoba ngifuna ukuba ngudokotela ngibona ngiyadokotela abantu nami ngifuna ukufana nadokotela abantu kusasa niyephamoza ungavuki nje ukuthi ngiyavuka ngesikolweni ngiyahamba nje noma ngiyaphasa noma ngiphasi noma nginikile ukhero it's okay ngiyabona ngibangile ukhero ngifuna ngibanga yakho nje bese bakulo ukhero kuphela so ukhohlwa ngilekhe incwadi esikolweni kuyele noma nginike igogo ukhero ubona lapha ukhale phela siyabona letinkulu athi gogo bengide mina umkhero so ulele ushintsha kafuni ke esikolweni ngeke akhone ukuhamba edimkhero bese uyamangala ukuthi ngabe lesikolweni kayela nomkhero noma kayela bafundi ngiloko nje bazalwane ukuthi cela usasuka na umnyaka usamngene eklasini lotaya kulo ngalesibili ukhumbule lamagama lengiwashilo la ale verse lesiwafundile umshumayeli 9 verse 10 wonke umsebenzi losesandleni sakho wente ngemandla akho onke igama lekuqala nje thishila latalikhuluma konke lokutawufundwa kulona mnyaka wente ngemandla akho onke siyabana moza sengibuya mnaba labasede esikolo ngiyacela shele lolonto uthi ngalesibili nje namabavuka baya esikolweni alale sewucedile esikolo usamele ama-results cela ukuthi usamele lama-results kube khona lokwentala uNkulunkulu wasiphatana amen basi asengibona abacede esikolo asengibona abacede esikolo nababeka 4 5 cela ukuthi ngalesibili mabaya esikolweni awulali nyathi uNkulunkulu wasiphatana niyeva mosi akube khona lokukwete ngaletanda takho ngoba thina sesiba la hayi lapho WhatsApp ne social media sesime ngayo ecingo sesime ngalo siyeva mosi ngifuna itholo tayete kusimaphula February inikete imali labanye belaba yakwati qhinana siyevana mosi bakwati labanye qhinana ema ngicela ukuwashela ngoba esikoleni ngicela ukuwashela imali ngibhadale mama ngatosha ntombi kalendlini imali uyavuka uyaklina uyapheka hayi ukuthi makuphela inyanga nawe emaka 17 ngiyacela shela hayi ukuthi uyakubhadala ngithi asifuni lamambila lakonzweni niyabona mosi mabaya esimini uyavuka wesimini kude lolala sekunoxoxela nawo athi mamceda isikolo mina ke bengifunda isikolo lesisilungu ngafunde emjini bathi ngihlala nengungwini amathi bakhona indabadike engungwini emakhaya ngihlale hostel so yafika ke lo 5 so yaphela nokuhlala edolobheni yaphela nokuvuka le metro ngiyabona mosi sakufuna ngibuyele emakhaya engungwini kwenze mhlosheni bangakulabadike wenze mhlosheni bangafuni nokulala akuthenge ngeke kuvele ilanga solithomatanile lapha umsebenzi wekuqala lana wenza ngisamile ama-results emhlakuna simini emashayina niyabona mhlakulela bhatata cabanga ngibuya lasilungile mhlakulela bhatata nembili esifuna 270 ngenyanga isibona 18 rand 15 rand wathi phambi uhlakulela bhatata kusukela ekuseni nga7 kuze kushaye ngo12
3 sibe nema-break nema-lunch. Angizange ngibuka lokuthi-ke hhayi mina ngibuya edolobheni, mina ngifundile abatali bami mina bebasebenza bekunenhlanhla kahulumende basebenza kahle. Angizange ngibuka lokho, ngicela ungangibuki lokho. Ngangivuka la phasi mina ngiyakwazi nje sihlanyela amacembe abhatata, ngiyakwazi ukuva bhatata, ngiyakwazi ukuvuna ummbila konke kwembila ngiyakwazi. Siyevana mose ngalamanye amagama ngenimotivate ngithini aphume ama-results. Hayi ngashaya singisi sekumele ukuthi ngiyosiphinda singisi ngala ngathi ngeke ngibuyele singisi ngithola iphasi musi mina ngiya-aplya mina ngiwajesu mina. Okay angifuni ukuya khula ngaqhubeka ngasebenza le nga-aplya kwaba lula. Mina ngathi ngithengele ingubo yami ye-college ngoba base bangithatha i-college. Ngathi ngithengele ingubo yami ye-college ngathi impahla nje bengithengele ema-essentials emathombatane kulo kwenyanga bengasahluphi bengithengela. Niyabona hayi makuphela inyanga ngicela imali yamafutha, niyabona ngicela imali yani ngathi sengide tikipe make. Niyeva mose ngicela uhambe uyosebenza ngetandla takho. Mangabe khona kwakhozinyana lokuncane kwabo-3 months lokukhona kokwenta yaphela ekhaya ngicela kumane ngiyokwenta nako mama gogo ngicela kumane ngiyokwenta nako. Siyevana mose loko ngikushelo nanaba lesebaqede college sasolo bangamtholi umsebenzi. Niyeva mose ngicela sikusebenziseni intandlateso singabuki ukuthi hhayi mina sengicedile college, hhayi mina sengimele umsebenzi kumele kucashwe. Siyevana mose yes asivuka ngalesibili sathi ukuthi siyokwenta ini esikolweni. Wonke umsebenzi osesandleni sethu siwente njani? Siwente njani? Ngemandla ethu okay sisabuyela esikolweni. Asesikhulume kakhulu wonke umsebenzi lesifeni lobekwe etandleni tethu siwente njani? Siwenta ngemandla ethu okay silokhona kuphumelela. Uloko bazalwane lengakusho ngiyacela ukuthi sihlabeleni sisukume bese siyathandaza sibonga lelivi laNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi sisathandaza ngishite wonke katithandazela angithi ngaba sesikolweni masathandaza sibonga livi batali bethu basasicelela Nkosi isiphe lamandla ekuwenta lo msebenzi wonke lo walomnyaka. Basasicelela abatali bethu nathi siyaticelela ngisho umuntu uyatikhulumela yena angithi thina siyamjeka nje angithi yes siyamjeka sibonga livi thina labanye bese siyabacelela. Ngicela ukuthi i-praise team isiqalele ingoma bese siyathandaza sonke. Ngizawushiya basibusise basana.